Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pertanggal 4 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka. AFU kehilangan lebih dari 100 personel, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor. Di arah Donetsk Selatan, serangan balik unit angkatan bersenjata Ukraina gagal. Musuh berusaha merebut posisi pasukan Rusia di dekat Dorosnyanka, Republik Rakyat Donetsk. Semua serangan ditangkis, musuh didorong mundur kembali ke posisi awal karena kehilangan banyak personel. Selain itu, serangan artileri yang diluncurkan pasukan Rusia mengakibatkan tersingkirnya lebih dari 180 personel Ukraina, 5 tank, 5 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 10 kendaraan bermotor di dekat Vladimirovka, Prechistovka, Novoukrayinka, Pabrik Rakyat Donetsk. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir secara total, 357 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.813 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.408 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 968 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS. Juga 3.772 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.920 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 720 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 2 tank, 6 kendaraan lapis baja dan 6 sistem artileri. Secara total, juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Stupun, merilis militer Rusia kehilangan total 108.910 prajurit sejak awal invasi. Termasuk 283 jet tempur dan 270 helikopter. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 315, belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak negosiasi dengan Rusia jika tidak menyerahkan kembali 4 wilayah, Zaporizhia, Kherson, Donetsk dan Luhansk. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим Рамштайном такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.